Өсиетіңізді айтыңыз. Жылқы тұяқ деген өте таза мал ғой, жылқы деген. Жылқы жақсы. Қазақ баласы жылқы ұстайды, атқа мінеді. Өткен бел омыртқа қолдағы тұздың бәрін құртады. Қазақтың баласы атқа мінбесе бала емес, қазақ емес. Сол үшін алға атты тарту керек, міну керек. Жарайсыз көке. Ассалаумағалейкум, Көксай мал базар. Көкеме Алла разы болсын. Рахмет. Құдай қаласа мына еңбегін жемісін көрсін. Әдемі түсіріп отыр. Аппақ сақалымен түсіріп отыр. Алла разы болсын. Шаршамаңыз. Мына тайларды 185 мың теңгеден алдық. Төле би ауданы Бейнеткеш ауылына барып жатыр. Рахмет. Рахмет жаным. Мен көке жақсы аман болайық. Еңбегің жана берсін. Ол рахмет жаным. Күндегін істей бер айым. Айтпақшы ақсақалсыз ғой, мен жігіттермен сөйлесем ғой жаңағы. Рахмет жаным деп келсем, дұрыс па дұрыс емес па? Жаным деген сөзді қосып. Өте дұрыс. Неге дұрыс емес? Уже жазып жатыр да жаным деп айта бересің. Жоқ. Ешқандай не жоқ. Өте жақсы. Сол сөзді қоссам жақтырмай тұр адамдар. Жоқ. Бопты, рахмет. Жақсы. Ана қайттан шығып кетті жаным. Саламат болайық. Жігіттер рахмет. Мына бордақылар көке. Қанша бас? Мына екеуі 700-ден зорға кетті. Екі қарама? Сатылып кетті. Қаншаға кетті? 680 дейді. 700-ге. Мына екеуі. Иә, мына. 680-ден бас. Иә. Мыналарды бәрін айтшы. Мыналар 340-тан асады общем. Bazı basın ben siz mi? Bu bek емес. Sen mınаны көрдің. Мен ұстамайын. Жоқ. Мына бие мына. Қарабие. Торы. Мына торы. Қашасудың байбатшасы алым деген. Қанша деп жатыр? Бұны 560 қалды. Алынды ма уже? Алынды. Бағасын айтып жатыр да сізге. Нақты бағасы болған дұрыс емес па? Қаратты 600 сұрап жатыр. Енді негізі түседі ғой. Мынау ше, торы. Торын білмедім бағасын. Ордақы ақ ноқтадағы. Күлбарды жат түсірдім. Мынау егесі. Соған 750 сұрап жатыр. Жат түсірдім. Мен дауысым шыға ма ютубта? Соған бала сөйлеп жатырмын айтпайсың. Жоқ, оншамыз қорғамайтын едім да. Жоқ, жан. Көкемізді бір түсіп қойыңызшы. Жоқ, мен түсірмеймін. Неше түсіп қалшық ма? Мына жігіт қазақ Қасқасудан мұғалім. Кім айтады? Жаным саудасы бұйырсын. Шықты ма? Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Бұлар 1.200.000 теңге болды. Екеуі ма? 600.000 теңгеден. Жоқ, қайсысы? Екеуі. Мына екеуі. 1.200.000. Бордақы. Лақтыр кетті ғой, иә? Бопты, бұйырсын жан. Саламалейкум, қайсы сіздердікі? Мына екеу. Мына екеу, екі тор. Жасы қаншада? 6 жасында ғой. Бордақы ма? Бәрін айтыңыз. Бордақы ғой, бордақы. Бірақ әлі бағасына бар. 400 кем бар деп тұрған. Өтіп кетсін. Өтіп кетсін. Мек кімдікі? Сізде ме? 520 мыңнан бар. Мына төртеуін ба? Екеуі. Екеуі. Басына 520. Тоже бордақ ма? Мына екеуін 150-ден. Мына екеуі. Мына екеуі 150-ден. Бағасы? Бағасы кімкі? Уағалейкум ассалам. 220 теңгеден ғой.
Qarag'an malı o arzuqda. Ayda deysiz. Bas 220 bundan 220 ming kiyim var. nomer verirsin. Berir. 8705 801 33 77. Yerlan havalasa veringizlar. Общий 29 bas var. 29 bas. 220 ming kiyimi var. Kelsemiz. Bir 135 mi? Bası kaçadan? 260. 260'dan. Bu. Erkek urgaç arılas. Tart. Erkek urgaşı. Erkek. Var nomer verirsin be. Telefon. Satıladı mı? Satılık koydu, satılık koydu. Bası kaçadan git. 250 min. 480 ming, 280 ming, kim var? 480 mi? 400 mi 200 mi? 480. Aslında 260'dan öttü. Kaça bas burada? Kazın yerde 9 bas kaldı. Soldan ötü mü? Şak bası kaldı. Ne var ketti o ya? Şey kaldı. Selamun aleyküm bavrum. Ötsün savdan olsun ayta versen telefonga nomer telefon aytsan. Ben bu nomer ne bu? 120 mingdan satılmadı. Satılmadı. Basta. Burgaç erkek. Erkekler savdan üstü. Hastanız aytsan iş bo'lmasa. Hastanız aytsan işte. 120'dan ot. 120'dan da var. Yok size yok. Siz buna var mı? Yok. Selamun aleyküm uyarız. Kalayız. Şansama. Yembeklerin reyetini göründüreceğim. Kançadan. Yok. 150'den. Ya erkek urgaşı. Aralas. Ha 150 değil. Oh. Canım. Numara verirsin mi? Yok. Hop canım. Yok. Verirsin. Bak süreyim. Sizin şey mi bu? Hop tutup geçsin canım. Osman seninki? Osman 778 834 1239. Ha, basın da başkasın da kayıtlar içiyor. 250'den 18 bastır. 18 basın. Gerkun pazarında. Olcan. Bugün aytmadım bilmiyorum ne var. Просто страховка da. Болды көбі, рахмет. Saudası olsun. Allah razı olsun. Yavramanda. Selamun aleyküm. Sağ ol. Aleyküm selam. Nomer telefon, jasın bәрін бағасын айтып жіберсе. Менікі емес қой? Кімге? Ha, bu yoqdaki Бәкең. Selamun aleyküm бағасы. Өтсін. Сауданыз рәтті болсын жаным. Бағасын ұрғашы еркек соны айтсын. Ұрғашы еркек, бұл жерде еркек 260'tan сұрап тұрмын. Басына. 260'tan сұрап тұрмын. Номер бересіз бе? Номер 872 500 579 89 73. 702 579 89 73. Ötüp etsin canım. Жаза suyun. Қанша бас burada? Жерде 10 бас қалды. 10 бас қалды. Басқа малыңыз бар ма? Тыңсыз? Сатып қойды. Бопча.
Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 600. Bo'ldi. Qancha? 700. Aytma. Bo'yincasini bärini aytaversa telefonga. Joy ishami? Aytsa 700 dальше. 700 so'rab o'tdim. Boy 1.57. 1.57. Jasi. Jas 8. Nomer berasizmi? Ha? Telefon. Telefon? Da. Telefon nomer so'rayapti. Javobi. Bo'pti onda просто tushirayım. Betni tushiraymi? Onda chap betingda. Maskani tart desangiz. Ha. YouTube. Sizmi? Aytaversin. 800 ming tengeden boğaz biyeler. Boğaz biyeler. 40 bas var. Ne kadar 40 bas boğaz biye var. Bağaz 800 ming tengeden. 702, 462, 78, 38. Zerkan. Kabarmaz. Sırıçla kabarlasın. Bugünden kaldırmanız. Bobcan. Kaça bas nerede? 40 bas var. Üydem. Nerede gez kaça? Yerde 6 o. Kaça cesar? 100 yaşar ber. Ber 3 yaşar gökü. Erkek urgaşı. Urgaşı koy gökü boğaz toyun dep duruyor. Bobcan. İçindekiler erkek. Ana jigit yaxshilab turing, bari taniydi. Hadi bir saat yapacağız. Selamünaleyküm. Bir kitap şuralarınız. Yok siz değiliz. Arasını etseniz bu. Mal şu hatırlı. 800 mü? Hayır. Kol mu? 800 mü? Kaça tuma? Kaça tuma? Şu buna şu. Boğaz mı? Buna boğaz mı? Boğaz. Kaça tuma? 100 tuma. Kaçadan? Ama 800 mü? Kaçadan? 600 mü? 600 lira var. 800 mü? Hop tut geçsin canım. Selamun aleyküm. Sizde mi? Bunda Simsat dış koku. Çasar berdim. 5 yaşar var. Aha. Boyun casın. Jası 5'te koy. Boyu. Boyu 1'de 75 basın boyu. Tak. Bağasına ait numara verirsin. 8701 658 74 51. Öt geçsin bağırma. Neyse. Çuvaz. Parada qanday bu da? Qayjaqdi mal? Öt geçsin bağırma. Ne yaptın ki? Attınız bunu. Hadi. Göz ağzını açıp ты вынесу не попадешь все равно. А вот взял косак кысылып тұрса, рахмет.
Yaşasamaz. Ha, aytma canım. Ötüp ketsin mi oğlum? Bu tura beri duracak, kete bersin. Конечно. Ha? Ya kanca jasar dedi? 2 jasar. 2 jasar. Oğlum söz verin de bakasın. Vergisi açsaydı. Assalamu alaikum. Mayta ver. Aleyküm assalam. Buna da hazır öldüm degende 2 elin üstünde kazı var. 300 kilo salmak beredi. 2 mingdan soyup alam dese onu berem. Olmasa 600 ming kem getigi var. 6 jasar 7 etken. 778 567 45 08. Tezirek habarlasыңыздар ет жегisi келгендер. Ötüp ketsin. Bir çok. 2 jasar, 2 jasar. 2 jasar. 2 kurgaşı. 2. Ötüp ketsin. Ötüp ketsin. Stres. Böyle. Bir stres. Tanışmalar Yusuf Bey. Ha, Stres. o ciğeri. Ulan Jüleyem be. Kaç yüz raptuz cihazı bu oyunu vermediniz? Satıldı. Kaç ay geçti? 420 lira. 420 lira büyüyorsun. Erkek uğraşı kurgar. 420 lira geldi. Satıldı mı? 420 lira. Aldınız mı? Yok da biliyorsunuz canım. Sen 2 el kalsın. Akşasını bir ağzından pazarda kendi. Sen zaten. Gitti kaç gitti. Ne yiyor mu? Türküyor mu? Ne yiyor? Cihazı bu oyun vermediniz. Kurgar şirket. Erkek. Hocam yazar. Bordağı. Ha, numara verirsin be. Al. Telefon. Sol. Açın numara. Verirsin be benim için. O benim mi? Ha? Biraz ne savdalaşma var. Gel. Ya savdan var. 400 ge. 400. 400 masraf tutsun. Burada. Bakasın. Hadi bakayım. Ne oldu ki? Ya biliyor saat oldu. Not oldu mu? Kaçın not oldu mu? Saat oldu koyduk. Not çarptı. Oldu bir ekmek. Sıkma sıkma. Alabiliyor mu? Ha. Onu mu şu? Ala başmayın. Yaşa bir resmi. Euro da kaçacağız ama. Bilmiyorum. İyi geç çok. İyi geçiyor. İyi geç çok. Buna bakın ki sıt kaysın. Men aşı cübür adam. Savaşalar deseyce. Kança sesar? Yek tuğan bir ye. Sıt daha kaysın. Sol sıtma. Yeka. Yek at. 530'dan başa verir. Hanım. 530'a bir ettiniz. Kaç sesar bu? 4 jasar buna 5 jasar.
Ana 4 yaşar, buna 5 yaşar. 430 dediniz mi? 530. 500'den vermek. 500'e 1 metre. Siz kim ağası? Benim. Assalamu alaikum. Sağ kança o otur ayta veririz. Siz sürmeyeyim. 450. 450 kança yaşar? 200. 2 yaşar. Biye mi? Erkek mi? Solla. Ötketsin. Kok şey. Былай tuş kok. Sarın süreyim. Sarın süreyim былай tuş. Ay. Biz alacağız. Ne zaman ödümek değil mi? Dört yaşar 550 bin tenge. Adam sürmün. Adam yok. Artık bir türlü. Yok siz ne yaptınız ki? Lan 600 milyon. Tutamazsa var. Sen ayta ver oldu. Ama Jiren 600. 600 bin şey. 460 var. 460. Kaç yaşar? Biri 4 yaşar, biri 2 yaşar. Bunlar iki yaşar mı ama? Karas, konur ha? Kara 7 yaşar. Aşı erkek. Erkeke? Erkek. Erkek. Satılıp ketsin. Numara verirsin be? Yok. Hop satılıp ketsin bu. Hangi plan var? Özümüz sıkışı yok. Satılıp ketsin. Jiren. 5 yaşar. Ortada mı? 800. Erkek. Kökbar. Büyür. Kırğa tüspegen, yürge tüspegen. 5 yaşar dedi. Numara verirsin be? Telefon. 707 763 670. Ayta versin. Assalomu alaykum. Ko'k. Ayta versin. Bular bergisi 2,5 жасар ko'k. 650 so'rab tur. Kemi bor. Ariq chetidagi 750 so'rab tur. Kemi bor. Ariq chetidagi 3-chi 700 so'rab tur. Kemi bor. Telefon verirsin be? Al. Telefon. Telefon 702 238 23 36. Oğlum. Kayızlık yakın.